poto te wā ki ngā kaunihera ki te whakakōtahi i a rātou anō. Engari te māharahara ka ngaro pea te reo o te hāpori. 3 months is a very, very quick time frame, and if we're wanting to bring people along this journey with us so that there's institutional longevity in what comes next, we've got to do it right. Fast is not always right. Ko te kaunihera taia ki Waitaha, te tahi o ngā kaunihera nui o te motu. E ai ki te heamana a Dion Swiggs. E hara i te mea he huarahi māma tēnei. The government wants unitary councils. Canterbury, I think from what I've read, they see 3 unitary councils in Canterbury. What does that look like on the ground? That's the question that we now need to ask ourselves. Ka tere ake ngā tūtohunga whakakōtahi i ngā kaunihera, nā runga i ngā tūkanga hou o te kāwanatanga kia timata ake te whakahouhou i ngā kaunihera i tēnei wā tonu. Ko tā te tauaki o te minita Simon Watts, ka noho mātāmua te hononga o ngā iwi me ngā hapū, heoi anō me whai tautoko ngā tūtohunga mā te nuinga o ngā kaunihera, e hara ko te kirimana oropapa noiho i mua i te aroaro o Cabinet. Now there are small regions where you've got 3 councils, 3 district councils and a regional council, where those conversations about a unitary might be quite simple. In Canterbury we've got sub-regions, South Canterbury, they're quite keen to, well some of those districts are quite keen to get on with it, but are they all on the same page? I think Southland history shows that we've got a very collaborative way we work together. We've got multiple shared services that all the councils work together, so certainly, and this has led to the Local Government Commission engaging with them around last year, about a year ago, that we wanted to look at amalgamations. We've been doing this collaborative work for over a year, and that's the way we want to work. E ai ki te heamana o te tai ao tonga, a Jeremy McPhail, ka noho motuhake tonu te reo o te hāpori me ngā iwi i ēnei panonitanga. This is about the community. Maybe the way the government's doing this, that they're leaving the community behind with the time and speed of this. When I'm talking about working with the community, we want to make sure that we make the decisions for our future, not someone else that may be sitting in an office in Wellington. I toro atu mātou te tima o Tahu News ki te koro matua. O tautahi ara ko Phil Major tērā, heoi anō ki hai ia i te wātea. Engari rā, ana, ko timata rātou te kaunihera ki te whakawhiti ki te tahi tauira whakakōtahi i ngā kaunihera nā runga i te Head Start Pathpay. E timata ana te Head Start Pathpay a ka tahuri te aro ki ngā kaunihera pēnei i a Waitaha me ngā kaunihera huri noa i te waipaunamu mo a rātou whakaro. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.